кутман күн ош шаарым. Барыңыздарга жайдын жылуу күндөрүндө мыкты маанай каалайбыз. Ордолуу ош шаарыбызда абанын температурасы +34. Мындай ысыкта күндө көпкө жүрүүдөн сактанып, сууну көбүрөөк ичүүнү сунуштайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Göz artat köptür jerime, göz monçok tağıp koyson bu, görkömüň dağı artırıp, köpölök bolup konson bu. Su artat köptür jerime, aylanıp sonu çaçsam an sayın görkün artırıp ak moral bolup barsam saktasın su gözdördün Sadagam Оштой жеримден Sulayman birim koldosun Jojuruk badır elindi Kolumdan gelse tulgan jer Göz tumar bolup tağılsam Ulumdu kimdir talaşma O jalın bolup jağılsam Saktasın su gözdördün Sadagam Оштой жеримден Sulayman birim koldosun Jojuruk badır elimdi Sадагам Оштой жеримде Садагам Оштой жеримде Садагам Оштой жеримде